nongeye kukwifuriza ibihe byiza wowe dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mudukurikira. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amazina ya Islam agezweho cyane mu gihugu cya Sudani. Ndakubwira amazina 20 ushobora guhitamo rimwe cyangwa se abiri ukaba wakita umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Ndakubwira izina ndetse nkubwire n'igisobanuro cyaryo. Umwanya wa mbere rero turasanga izina rya Islam ari ryo Muhammad. Iri zina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwasesenguye cyangwa se umuhanuzi. Kabiri turasanga izina Ahmed. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwubahwa cyane cyangwa se urangwa n'icyubahiro. Gatatu turasanga izina rya Islam ari ryo Omar. Iri zina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero risobanura ubuzima cyangwa se urama. Kane turasanga izina Obadiah. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero Obadiah risobanura umugaragu w'Imana. Gatanu turasanga izina Yas. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura gutuza cyangwa se ubworoherane. Gatandatu turasanga izina Mustafa. Iri zina rero ni rimwe mu mazina ya Islam akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Sudani. Mustafa rero rikaba ari izina risobanura uhitwamo cyangwa se uwatowe n'Imana. Karindwi turasanga izina Tariq. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero rikaba risobanura uwinjira nijoro cyangwa se igitondo cy'icyizere. Umunani rero turasanga izina Ali. Iri zina rero riri mu mazina akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Sudani mu mazina ya Islam. Iri zina rero rikaba risobanura ukomoka ku bushobozi no ku cyubahiro. Icyenda turasanga izina Hassan. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura mwiza mu mico no ku mubiri. 10 rero turasanga izina Hussein. Iri zina rero rikaba rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero risobanura muto mwiza. Rikaba ari izina rero rya mwene Ali. 11 rero turasanga izina Ismail. Iri zina rero rihabwa umwana w'umuhungu. Rikaba rero ari izina risobanura umwe mu buhanuzi bwa kera. 12 turasanga izina Khalid. Iri zina rero rikaba risobanura udapfa cyangwa se uramba. 13 rero turasanga izina Bilal. Iri zina rero rikaba ari rimwe mu mazina akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Sudani. Iri zina rero ushobora kurihitamo ukaba wakita umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Izina Bilal rero rikaba risobanura uwari umusangirangendo wa Muhammad. 14 turasanga izina Zayod. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwagwiriye cyangwa se uzamuka. 15 rero turasanga izina Awa. Iri zina rero rihabwa umwana w'umuhungu. Rikaba risobanura umucyo w'Imana. 16 rero turasanga izina Sami. Iri zina rero rihabwa umwana w'umuhungu. Rikaba ari rimwe mu mazina akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Sudani. Iri zina rero risobanura umuntu wumva neza kandi wumvira Imana. 17 turasanga izina Rashid. Iri zina rero rihabwa umwana w'umuhungu. Rikaba risobanura umuyoboke w'ukuri. 18 turasanga izina Nur. Iri zina rero riri mu mazina akunzwe cyane hariya mu gihugu cya Sudani. Ushobora kurihitamo rero ukaba wakita umwana wawe w'umuhungu uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Nur rero rikaba ari izina risobanura umucyo. 19 rero turasanga izina Faisa. Faisa ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero risobanura ucira imanza mu mucyo cyangwa se utabera.
20 rero ari naryo zina rya nyuma twari twabateguriye uyu munsi, turasanga izina Ada. Ada ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero rikaba risobanura ubutabera cyangwa se uburinganire. Ngaye rero amazina 20 agezweho cyane mu gihugu cya Sudani. Nawe rero ushobora guhitamo rimwe cyangwa se abiri, ukaba wakita umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka w'2026 tugiye gutangira. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, urarikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye twari kumwe, Ndemizero Felix. Imana ibarinde.